Novosadska gradska uprava za zaštitu životne sredine tradicionalno je učestvovala na 26. sajmu ekologije Ekosvet, koji je održan u okviru Međunarodnog sajma Lorist u Master centru Novosadskog sajma. Ja se uvek radujem sajmu Lorist jer smatram da je on dobra prilika da građani u jednom direktnom kontaktu raspitaju se i saznaju šta je to čime se Gradska uprava za zaštitu životne sredine bavi, a takođe bih voljela da pomenem da je ovo i prilika da se akcenat stavi na jednu od aktivnosti iz našeg programa za zaštitu životne sredine, a to je edukacija, jer jednostavno smatramo da je ta najmlađa populacija i najaktuelnija, da ih učimo da usvoje kako treba brinuti o životnoj sredini u kojoj žive. Gradska uprava je i ove godine pripremila nove edukativne publikacije, knjigu i radnu svesku koje su namenjene najmlađoj populaciji. Voljela bih da predstavim publikaciju koju je jedan kreativan tim naših mladih koleginica napravio, projekat Planeta pod lupom, gde kroz avanture trojice vanzemaljaca pratimo šta oni to vide kroz tu lupu, kako se zemljani ponašaju prema planeti Zemlji. Ne možemo baš da se pohvalimo da se ponašamo prema planeti na pravi način, ali imamo kroz knjigu priliku da naučimo kako treba to raditi i da naša zemlja do kraja ove knjižice postane mesto koje će vanzemaljci rado posjetiti možda kao jednu turističku destinaciju jednog dana. Takođe, radna sveska Planeta je u tvojim rukama, gde kroz razne zadatke deca uče kako da se ophode prema svom okruženju. Osim novih publikacija, Gradska uprava je na svom štandu pripremila niz edukativnih radionica. Učesnici radionica bili su deca iz škola, vrtića i udruženja, koja su pokazala kakva su znanja već stekla kada je u pitanju zaštita životne sredine. Kapetane, evo je planeta Zemlja. Hajde da konačno saznamo kako zemljani žive. Ah, tako mi svega. Tako je. Hoću da vidim kakva znanja i saznanja možemo da preuzmemo od njih. Vidi. Voda pokriva 71% zemljine površine. Ima mnogo vode na zemlji. Gde se sve ona nalazi? Voda se nalazi svude u svemu oko nas. Voda je osnov života i sredina u kojoj nastaje život. Telo odrasle osobe sadrži oko 70% vode. Jer je ista voda milionima godina kruži planetu prelazeći iz jednog u drugo stanje. Hajde da vidimo šta zemljani rade sa njom. Oni je uništavaju. Vodu zagađuje vodeni saobraćaj, đubriva i pesticidi sa obradivih površina, rastvarači i deterdženti iz domaćinstva i fabrika metali iz industrijskih procesa. Planeta Zemlja je drugačija od svih koje smo do sada videli. U jednom trenutku sam već bio siguran da ću doći na letovanje na Zemlju sa ženom i mojih 17 dece. Ali mislim da divlje deponije, seča šuma i strašno zagađenje vazduha nisu ono što bih hteo da im pokažem. Šanse za zdraviju planetu uvek postoje, ali nadam se da će se zemljani opametiti pre nego što bude prekasno. Čuvat ćemo planetu Zemlju! Deca su dobile i prigodne poklone, knjige, radne sveske, majice i ostali materijal da ih podsjeti na učešće na sajmu i pomogne u naporima da očuvaju svoje životno okruženje. Na sajmu je prezentovana i brošura Okreni novi list, 10. po redu, u kojoj su predstavljeni projekti koji se odnose na čišćenje i saniranje javnih površina i unapređivanje sistema upravljanja otpadom na teritoriji grada Novog Sada. Takođe, na štandu su svoj rad predstavila i udruženja čije aktivnosti je podržala Gradska uprava za zaštitu životne sredine. U toku 2018. godine Gradska uprava za zaštitu životne sredine sufinansirala je projekte iz oblasti zaštite životne sredine, odnosno udruženja koje će te projekte da sprovedu na teritoriji grada Novog Sada. I ti projekti takođe imaju za cilj da podignu svest o zaštiti životne sredine, a u toku decembra meseca očekujemo i izveštaje o realizovanim projektima.
U decembru mesecu očekujemo i rezultate naučno-razvojnih projekata koji su finansirani u toku prošle godine, a takođe smo finansirali i naučno-razvojne projekte u toku 2018. godine. Sa nestrpljenjem očekujemo izveštaj jer smatramo da će oni doprineti unapređenju stanja životne sredine na teritoriji grada Novog Sada i nama biti neka smernica kako da prilagodimo naše aktivnosti da bi nam naravno rezultat bio što bolji. Gradska uprava nastavlja sa redovnim aktivnostima predviđenim programom zaštite životne sredine za 2018. godinu. Radi se o projektima očuvanja i unapređivanja zelenila u funkciji zaštite životne sredine, koje sprovodi javno-komunalno preduzeće Gradsko zelenilo, kao i projekti čišćenja i saniranja javnih površina koje sprovodi Gradska čistoća. Takođe, pokrenuto je pitanje rešavanja problema radioaktivnih gromobrana na teritoriji grada Novog Sada. Tema koja je aktuelna još uvek. Krenuli smo od početka jer smatramo da je početak da se izradi jedna studija. Studiju završava i rezultate očekujemo vrlo skoro. Prirodno-matematički fakultet, departman za fiziku. Radi se najpre o utvrđivanju broja i rasporeda radioaktivnih gromobrana na teritoriji grada Novog Sada, što će ujedno i biti smernica šta dalje i kako dalje se brinuti o njima. Važno mi je da pomenem da je naša gradska uprava za zaštitu životne sredine u službi građana, da smo ovde da zastupamo interese svih koji brinu i žele da brinu o zaštiti životne sredine, jer posljedice neodgovornog ponašanja svi osjećamo i tek ćemo da ih osetimo. Zato smatramo da je to dobar razlog da delujemo zajedno, i gradske institucije i građani, jer svi smo mi na istom zadatku, a to je da očuvamo životnu sredinu u kojoj živimo. Monitoring, to jest kontinuirana kontrola i praćenje stanja životne sredine, koje se vrši merenjem, ispitivanjem i ocenjivanjem indikatora stanja i zagađenja životne sredine, predstavlja još jednu redovnu aktivnost gradske uprave. Na sajtu uprave, koji je tokom ove godine optimizovan i unapređen, mogu se naći rezultati monitoringa vazduha, aeropolena, nivoa buke i kvaliteta površinskih voda. Vesti o velikim požarima, olujama, poplavama, topljenju glečera i tropskim vrućinama privlače pažnju medija i sveopšte javnosti. Naučnici upozoravaju, a istraživanja pokazuju da je nastanak ovih pojava povećan zbog klimatskih promjena koje su posledica zagrevanja naše planete. Planetu zagreva povećana koncentracija gasova staklene bašte u našoj atmosferi koje dolazi od nekontrolisanog spaljivanja fosilnih goriva. Znači, poslednjih 100 i nešto godina osnovni izvor energije na našoj planeti su bila fosilna goriva. Zagorevanjem fosilnih goriva povećava se njihova koncentracija u atmosferi koja dovodi do toga da efekat staklene bašte bude jači nego što bi inače bio i zbog tog pojačanog efekta staklene bašte naša planeta se zagreva. Tako da danas naša planeta je za oko 1 stepen toplija nego što je to bila pre 130 godina. Klima na zemlji se oduvek menjala, ali do početka industrijske revolucije ona se menjala kao rezultat prirodnih procesa. Danas termin klimatske promjene koristimo kada govorimo o promjenama klime koje se događaju od početka 20. veka, a koje su nastale kao rezultat čovekovih aktivnosti. Gas ugljen dioksid najznačajnije utiče na globalno zagrevanje. Problem s ugljen dioksidom je takođe zato što se radi o vrlo inertnom gasu. U jednom trenutku kad ga vi stavite u atmosferu kao posljedica toga što ste spali određenu količinu goriva, taj ugljen dioksid će ostati tu decenijama, ako ne i stotinama godinama, odnosno ne postoje prirodni procesi koji su hemijski, fotohemijski ili slični koji omogućavaju da se taj ugljen dioksid deponuje u neki drugi deo sistema van atmosfere, odnosno da se vrati u neki deo sistema u kome ne dovodi do toga da efekat staklene bašte bude izraženiji nego što bi inače bio sa manjom koncentracijom ugljen dioksida u atmosferi. Od 1990. godine do danas svet je iskusio čak 12 najtoplijih godina u istoriji instrumentalnih merenja. Prema podacima, temperature rastu i u Srbiji, što je posebno izraženo u poslednjih 15 godina. Trenutni trend porasta globalne temperature je oko 0,2 stepena po dekadi, inače ubrzanim povećanjem koncentracije gasa staklene bašte i nekim povratnim spregama, odnosno mehanizmima unutar
klimatskog sistema, taj trend će vjerojatno biti povećan u budućnosti ukoliko ne dođe do smanjenja globalnih emisija. Naš region se zagreva malo brže nego što se to planeta zagreva u proseku. Kod nas je recimo posljednjih decenija taj trend bio oko 0,3 stepena za period od 10 godina, tako samo u slučaju održavanja tog trenda i daljeg neubrzavanja celog procesa, mi ćemo vjerojatno završiti ovaj vek sa temperaturama višim za 3 do 4 stepena na ovom regionu u odnosu na vrednosti iz sredine 20. veka. Veruje se da će povećanje temperature iznad 2 stepena dovesti do opasne promene klime i razornog uticaja na biljne i životinjske zajednice. Posledice su drastične i već vidljive u mnogim elementima klimatskog sistema. Količina leda na severnom polu se permanentno smanjuje, isto iz godine u godinu, malte ne. Kiselost okeana permanentno raste zato što povećana koncentracija ugljen dioksida u atmosferi dovodi do povećane kiselosti okeana koja je direktno povezana sa biodiverzitetom, posebno u oblastima gdje se nalaze koralni grebeni. Neke procene ukazuju da trenutna kiselost okeana će dovesti do izumiranja 70% koralnih grebena na našoj planeti. Nivo globalnog okeana permanentno raste. Danas je nivo globalnog okeana skoro 20 cm viši nego što je to bio pre 100 i nešto godina. Granica snežnog pokrivača na severnoj hemisferi isto svake godine se postepeno pomera prema severnim geografskim širinama i tako dalje. Postoji puno primjera u globalnom klimatskom sistemu koji ukazuju na to da se klima zaista ubrzano menja posljednjih godina. Iako mi danas već živimo u izmenjenim klimatskim uslovima, evidentno je da nas očekuje još značajnija promena klime. U tom smislu, društvo mora da se prilagodi ovim promenama, a jedan od važnih segmenata o kojima mora da se razmišlja je svakako poljoprivreda. Posljednjih nekoliko godina Srbija suočila sa nekoliko epizoda vrlo jakih suša. Gubici zbog tih suša mere se milijardama dolara, tako da je očigledno da u našoj poljoprivredi treba da se izmene neke prakse i načini funkcionisanja poljoprivrede u odnosu na prošlost. Na prvom mjestu je tu sigurno navodnjavanje, tu postoji više načina i strategija kako se možete rešavati problem navodnjavanja. S druge strane, postoje neke mere prilagođavanja koje nisu toliko tehnološki i finansijski zahtevne kao što je navodnjavanje, a koje bi mogle neke probleme da reši ili da ublaže, koje su vezane za tehnologiju proizvodnje i uzgajanje određenih kultura, i koje bi se mogle primjenjivati tako što bi jednostavno poljoprivrednici bili u narednom periodu informisani, da kažem, naučeni, prošli određene obuke da bi uspeli da primene te agrotehničke mere koje bi omogućile permanentne i manje gubitke u budućnosti. Na 21. konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama u Parizu, potpisivanjem novog sporazuma, 190 država obavezalo se na konkretne klimatske akcije. Ipak, ovaj sporazum mora biti dopunjen konkretnim akcijama u bliskoj budućnosti ako želimo da ispunimo krajnji cilj ograničavanja globalnog zagrevanja ispod 2 stepena. Smanjenje emisije gasova možemo postići pre svega štednjom energije, a poželjen je i prelazak na čistije obnovljive izvore energije kao što je geotermalna energija, vetar, sunce i voda. Okeani pokrivaju više od 70% zemljine površine i samim tim predstavljaju vrlo interesantan potencijal koji bi u budućnosti mogao da daje energiju kako domaćinstvima, tako i industrijskim postrojenjima. Trenutno je energija okeana resurs koji se vrlo retko koristi, jer postoji mali broj ovakvih elektrana. Postoje 3 izvora koje se koriste u iskorišćavanju energije okeana. To su talasi, energija plime i oseke, kao i temperaturna razlika vode. Energija talasa može biti korišćena da pokreće turbine koje se postavljaju na mesta gde su vetrovi dovoljno snažni da proizvedu stalno kretanje talasa. U talasima se kriju ogromne količine energije i oni predstavljaju veliki potencijal. Eksploatacija energije talasa za proizvodnju električne energije počela je još krajem 19. veka, ali se do današnjeg dana veoma skromna sredstva izdvajaju za istraživanja ovog energetskog potencijala. Prema podacima Svetskog energetskog veća, najbolje lokacije na svetu za iskorišćavanje energije talasa nalaze se na južnoj obali Australije. Stručnjaci tvrde da se u južnoj Australiji od energije talasa može proizvesti čak 5 puta više električne energije od trenutne potrošnje cele Australije. Postoji mnogo područja sa visokom stopom iskoristivosti ovog izvora energije, kao što su zapadna obala Škotske, Severna Kanada, Južna Afrika i obala Severne Amerike.
Najveći problem u vezi sa energijom talasa predstavlja činjenica da se ona ne može ravnomerno koristiti u svim delovima sveta. Ipak, to je izvor energije na koji bi trebalo ozbiljno računati, jer prema podacima Evropskog udruženja za energiju okeana, energija talasa i plime mogla bi do 2050. godine obezbediti čak 15% evropskih potreba za energiju.